odnosno da se preobrati, pošto ko zna kad su njegovi ranije prešli na islam, i onda je on predvodio preobraćanje drugih muslimana. I onda je centralna vlast iz Podgorice naredila da se s tim prekine, da se svako vrati tamo gde želi, i taj se hodža obesio, ja mislim. Još je bilo jedno selo Đurković ili Đurašković također, da je bilo prisilnog tog preveravanja, ali je uglavnom svima omogućeno posle da se vrate u veru koju žele. Dakle, to je što se tiče te verske strukture stanovništva. Tek, dakle, pre 10 godina muslimani su u Bosni i Hercegovini odneli prevagu, dakle ima ih više od 50%. Ali jedno pitanje da vam postavim. A to ne priznaje Republika Srpska. Imate li vi podatak prije Osmanlija ili dokaz da je postojao u Bosni neki pravoslavni vjerski objekt? Postoji. Gdje, koji? Pa postoji, na primjer, Usora i Soli. Postoji na Ozanu. Dakle, vi imate veoma minimalan, znači u brojkama, malim brojkama, i katoličkih i pravoslavnih vjerskih objekata, crkava, manastira u Bosni. Zašto, ukoliko govorite o ovome, o čemu govorite? Na primjer, gdje su manastiri tu koji imamo na stotine po Srbiji? Hrvoje Vukčić, Hrvatinić, ostalo je zabeleženo da je izgradio čak Bogumilski hram u Jajcu, postoji u spisima, a govori se da Bogumili zapravo nisu imali hramove. Ne, oni su nisu imali tipične crkve i manastire. Oni su imali svojevrsne hidže. Ima nešto drugo ovde. Imate kod mog sela, imate selo Paljevo kod mog sela, i kao dijete, dakle u Sandžaku, da samo završim, izvinjam se, i to se uvijek zvalo Paljevska crkva. Međutim, sada, evo i ovim mojim istraživanjem, to je dokaz da je to ta bosansko-hristijanska, dakle, prostorija za molitvu, to je veoma mali prostor, pećinske prirode, nema nikakve pokazatelje pravoslavnog, dakle, obilježja. U vrijeme kad si bio... Čekaj malo, Mariću, stani, ovo je važno. Bosna je sve do 12. veka bila u sastavu srpske države. Ili Srbija u sastavu bosanske? Ne, Bosna je bila... Zavisi čija tvrtko, da se tu... Bosna je bila veoma mala, ma to je mnogo pre tvrtka. Dobro, ali... Mnogo pre tvrtka. Ali ajmo, što nas ne bi tvrtko mirio, nego nas svađa. Kosovske bitke, muftio. Tako je, jest. U vreme Časlava, na primjer, to je polovina 10. veka. Časlav je ratovao na granici sa Mađarima. Granica je bila reka Sava. On je prvo pobedio Mađare i nekog njihovog vladara ubio, taj se utopio valjda negde. Pa u sljedećem nalatu Mađari su njega uhvatili pa ga u Savi udavili. Međutim, većina Srba su tad pripadali zapadnoj crkvi. I bili su katolici. Molim? Pa bili su katolici. Pa da, pripadali su zapadnoj crkvi, bili su katolici. Prvo na Splitskom saboru, pored kralja Tomislava, učestvovao je srpski knez Miroslav Višević. Ostalo u spisima zapisano. Zatim, onda Dubrovačka nadbiskupija je bila nadležna za sve srpske zemlje. Pa se srpski vladari popunili i tražili da imaju nadbiskupiju na svojoj teritoriji, jer Dubrovnik, iako je tamo bilo sedište i srpske crkve, nije bio u sastavu srpske države. Pa je osnovana barska nadbiskupija. I danas barski nadbiskup ima titulu primasa srpskog ili primasa Srbije. Tek od Svetog Save Srbi su ogromnom većinom pravoslavci, a do tada 2/3 Srba su pripadali zapadnoj crkvi, a 1/3 Ohridskoj arhijepiskopiji, odnosno istočnoj crkvi. I Stefan Provenčani dobio... Projektunisan od strane pape. 1/5 bosanskoj crkvi. Ali muftija, u vreme kad si bio ekstremista, ti si mene potresao, u nekom prošlom životu. Kad si tražio da se u Novom Pazaru zabrani slavljenje Svetog Save kao školske slave. Ja sam tad dao jednu izjavu da je Sveti Sava i tvoj predak, kao i naš i tvoje zemljak iz Novog Pazara. Kasnije si malo korigovao taj stav. Ne, prvo jedno je predak, drugo je zemljak. Nemoj
te pojmove da Čekaj, šta je tebi Sveti Sava, zemljak ili... On je rođen u selu Miščići, to je od Novog Pazara nekih 7 kilometara, nema više, kod Deževe. I dakle, to je činjenica nesporna s kojom ne treba opće polemisati. Druga stvar, dakle, ja sam bio protiv i tada i sada, i uvijek i na svakom mjestu, da se u bilo kojoj formi jedna vjera nameće djeci druge vjere. Dakle, to je moj princip. I on se samo u ovom slučaju odnosio na bošnjačko-muslimansku djecu u školama koja su prosto pod cjelokupnim tim talasom resvetosavizacije škola, ignorišući činjenicu da se to ne može tako upražnjavati prema djeci, prema školama u kojoj su većina bošnjačka, odnosno muslimanska djeca, sa opet velikim upitom sekularna država dokle treba da ima prisustvo vjere u školama na taj način, uključujući i slave i tako dalje. To je jedna tema koja naravno opet... A bilo bi nenormalno da djeca u Novom Pazaru ne znaju ko je Sveti Sava. Vidite, koji je odatle, koji je najveća ličnost iz Novog Pazara. Samo polako. Jedno je da mi učimo jedni od drugima. I ja tu nemam protiv ništa. Opet brkaš pojmove. Znači, jedno je da sada mi bošnjačku djecu učimo i o historiji i tradiciji Srba, nemam ništa protiv, što više znaju bolje je, što mislim da i srpska djeca trebaju učiti i o Bošnjacima i o muslimanima. Manje bi imali sukoba da se pozna. Naravno, jer je većina sukoba iz nepoznavanja. Nepoznavanje uvijek rađa strahove. Dakle, to je opet tema druga. Moje protivljenje se nije odnosilo na to. Moje protivljenje se odnosilo na to da se uključuju u vjerski dio programa slave Sveti Sava. Dakle, to je vjerski obred. Da djeca se uključuju u taj program, to je za mene neprihvatljivo i nisam promijenio stav. Bilo kad sam u tvojoj glavi bio ekstreman, bilo sad kad nisam u tvojoj glavi ekstreman, to nema nikakve veze sa tim. Dakle, to je moj principijelni stav. Ali Mladić je vrhunski arbitar. Za Svetog Savu. Kad god hoće neka svađa da stane, on se kao arbitar pobrine da se ta svađa nastavi. Dakle, to je njegova arbitraža. Prema tome, mi ovdje tema veoma bitna koju ćemo ne znam koliko večeras uspjeti da apsolviramo, ali ovdje su veoma važni srpsko-bošnjački odnosi, pravoslavno-muslimanski odnosi. Ima još jedna stvar tu koja je bitna. Pazite, najvećem broju muslimana prethodna religija je bila pravoslavna. Nekima je bila katolička, vrlo malom broju. Najvećem broju je bilo bosansko hrišćanstvo. Ali i bosanskom hrišćanstvu je bilo pravoslavlje. Naši istoričari smatraju da je to izmišljati. Da su samo bogumili prešli u muslimansku veru. Prethodna je bila zapadna crkva, ali nije to bitno. Prethodna religija. A prethodno vam je bilo paganstvo, ali ne znam šta uopšte znači čak i da je to tačno. Ali meni je draga i ta naša prethodna srpska, slovenska vera koju nazivaju paganskom i ja sam voleo to da čitam. Natko Nodilo, jedan Spličanin koji se zalagao za slogu Srba i Hrvata, sam se smatrao Srbinom, ali iskreno je želeo tu slogu. Napisao je knjigu na 700 gusto složenih strana, Stara vjera Srba i Hrvata. I Slovena. Stara vjera Srba i Hrvata, tako je naslov knjige. Vidovdan. To je i naša crkva pokušala da na neki način falsifikuje, pogotovo katolička. Oni su, pravi naziv rijeke je Rijeka Svetog Vida ili Rika Svetog Vida, jer je Čakavski imao dva dijalekta, odnosno dva izgovora, ekavski i ikavski. Oni su tamo imali veliki hram Svetog Vida, međutim katolička crkva je plasirala neku opskurnu ličnost Svetog Vita sa Sicilije i nama Srbima su to pokušali podvaliti. Kao da smo i mi slavili tog Svetog Vita. Ja znam na BK televiziji, jedno jutro gledam onaj verski program i na Vidovdan kažu Sveti Vito sa Sicilije.
A došlo mi da razbijem televizor i da tražim nadoknadu štete od Bogoljuba Karića. Iako sam Zbog ja bio tolikog urednik, neznanja. nisam kriv za to.